ama suwa mayulla ama qhilla mataq llaqtanchikpa awqan kichkan wawqillaykuna pallaykuna mataq llaqtanchikpa awqan kichkan chaynaqa chay karamuchkanchikña rimarininchik nisqan programallanchikwan chay karamunña wasillaykiman llaqtallaykiman kunan kimsa punchaw junio killa wawqillaykuna pallayku kimsa punchaw junio killa uranchikpas programaña rikaw pusaq hora pusaq minutunpiña tarikullachkanchik riki kay programallanchikpi chaynaqa willakuykunataña wawqillaykuna pallaykuna chiqap challasunchik apurawllaman warki willakuykunapas rikurimuchkan riki chaylawmanta waklawmanta y chay willakuykunataña chiqap challasunchik. Wawqillaykuna pallaykuna a darle un pecho su volumen, a ver, vamos a bajar, ahora sí. Ña chay karamunchikña riki rimarinin nisqan programallanchikwan chaynaqa taytanchik pasutinpi hatun rimakuykullay kay chiritaqa riki muyupayllamuachkanchik wawqichallay pani challay kay chirikunapas anchallataña riki chaymi nishkanku limatas chirinqa chaynaqa kisa aylluyki kachkan limapi o limatapas illayta munachkanqa naspaqa riki rakta pachachayuq rinayki rikaw bajaykuchkanqa hasta 12 grados centígrados mamalay mama fresco riki limapiqa bajan hasta 14 17 chayna kamalan 12 manta menos yaron ganatanja bueno rankachorongapas limañukunaq porque 0 grados rankachunanmiki pero kay Andes lawkunaman igual chisipas tachata riki chiriykamullan ari chirichamuchkanmi kay bomba polar nisqan riki chay yaykuykamullaskan kay océano Atlántico nisqanta kay Argentinanta y kay yunkanta riki prácticamente yunkanta kay alto urqulawan qhispimuchkan y chay seguramente pasachkan hasta kay costa Laucama chay chiri wayracha y naspan riki kay ancha chirita riki apamullachkan chaynatani riki Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SINAMI riki wawqillaykuna pani challaykuna chaynaqa tutankuna astawan tutankunas chirichachkan riki limatapas chaynata nishkanku kay junio killapi astawan chiricha riki ari wawqillaykuna pallaykuna kay junio killaqa riki ancha chirinan punchawmi rikaw chay qasa chantinmiki hasta cebadachakunapas triguchakunapas rutuna rikaw hasta cosechana riki wawqillaykuna pallaykuna bien más rimari kay programallanchikpi lluqsiykamuchkanchik riki a través de plataformas digitales Facebook, YouTube, vivo en directo wawqillaykuna pallaykuna chayñata lluqsiykamuchkanchikta riki frecuencia 100.5 FM Radio Agricultura Segelambras y 89.7 Radio Agricultura Vincho chaynaqa kay Huamanga llaqtapi uyarichkanku riki kay programallanchikta más bien chaqchunakuychik que wawqillaykuna pallaykuna ninchik yawaqiqkunatapas kay programa lluqsimun kichwachapi tukuyta rimamullan nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chay FMta uyarichik chaynata riki redes sociales plataformas digitales nisqankunatapas chaynata riki wawqillaykuna panillaykuna kay congreso pues rabiachikuchkantaqma congresistakuna sueldonta ganakun mana llamkaspalla wawqillaykuna pallaykuna paykunamantaqa congresista de la república ni proyectota rurankuchu yanqalla riki yanapaq tukun hukninta riki sutin churaykunku y mana ni congresoman rinkuchu paykunas chay trabajo remoto o trabajo virtual nisqanta ruranku mana congresoman rispalla wasillankumanta porque incluso haynawataku huk watakuna riki mana haynawatachu sino huk watakuna chayllaqa yaykuykuptinku hasta waka Máncora ninko playa riko norte lawpi chaykunamanta riki halalla riki sesionamusqaku chaykuna chayqa redes socialespi chay kachkan o televisión hawarqanchik pero chay pasaron riki ya pasaron entonces redes sociales piña kachkan churasqa riki
Y wakejkunaqa chayna puñustin, wakejkuna imatapas rurastin, paseastin, viajastin. Igual que mama boluarte, igual huk ociosa wawqillaykuna pallaykuna paymanta llank'achallachkansaqa. Igual boluartipas huk ociosa viajaylla illayllapi llaqtapaq imata rurachkanchu kikillanpaq riki ruraymunaq kay Perú suyunchik rantikuyllapi qaylliw kay Perú suyunchikta rantikuchkan mas puntos mineros nisqankunata rikaw hurquchkanku kay watakunapi watakunaman pas igual kanqa y chayñataq riki kunan illayta munachkan rikaw chaymanta rimarisunchik riki kay naman rikaw Franciaman riki purikuq paseakuq chayman imamanña rinqa lamar huchanchik rantikuq chay partiman yaykuspaña masta rimachkasunchik incluso kaqay Paracastapis rantikurusqañamiki rantikurusqaña chay Paracasta chay wakiq nisqanku mineros kunam yaykunqa chaypi qhuri kachkan chaykuna hurquq wakiq nisqanku manan chaypi kanqa rikaw chay rantikurunqaku lamar huch patankunapi kanqa balnearios como chay turismo kachkan chay cercankunallapi riki kananpaq nispakuna rikaw en fin imaya kanqapas pero ña rantikurun ña riki wawqillaykuna pallaykuna pakanña riki igual kay Vía Los Libertadores ña rantikusqaña kachkan hayk'apia chay dueñon rikurimuspa allichachinqapas kay Vía Los Libertadores manañam riki dueño kay nañachu kay consulting kay transportes kay Ministerio de Transportes manañam paykunañachu ña rantikusqaña chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay wakchayaymanta lista lluqsiykaramunña wawqichallay panichalay kayta riki iskay institucionkuna ruraykamun rikaw wakchayaymanta rimaspa kay Comex Perú paykuna publicaykaramunku kay Red de Estudios para el Desarrollo Redes nisqan y chayñataq kaypi kachkantaq huk estudiopas kachkantaq NI, kimsa institución kunaña Redes Estudios para el Desarrollo nisqan rikaw hukniñataq INEI Instituto Nacional para el Desarrollo chay hukninqa mayqa nichkaranchikmi kay Comex rikaw Comex Perú y kaypi puririchkan riki willakuykuna rikayninpa rimarqanchikña kay wakchaymantaq pero siempre riki kay tupukunataqa ruranku pasasqata rikaw kunan wata 2025 taqa watamanña ñawinchasunchik watamanña porque chayraqmi qallariskanchik natin chayraq tupuchkanku rikaw killam tupuchkanku isay kay chawpi watapi rikurimunqapas algunos reportes pero watapaqña rikaw entonces kay estudiukunaq 2023 2024 rikaw wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarte kachkaptinña kay tayta Oskurima kachkaptinña rikaw. Entonces, según kay reportes, ruramusqanku mina kunanqa tupaykachinku achka institucionkunataña, tanto INEI, Comex, y chaynata riki kay Red de Estudios para el Desarrollo Redes nisqantakama rikaw, y principalmente kay Ayacucho llaqtanchikmanta rikaw. Chay nichkan riki kay Ayacuchupis tarinku Tawapachak isqunchunqa pichqan waranja runakunata. O sea, chayna runakunata Tawapachak isqunchunqa pichqan waranja runakunata kaypiqa riki tupusqa kachkan sutin rikaw y chaysi riki kay 73% de población chayna nishkan rikaw mistirimaypi hanchischunqa kimsan tupunasqa chaynapi kachkan riki kay rimari nisunchik kay tuputa rikuraykamunku chayna runakunamanta sapa pachakmanta hanchischunqa kimsan runakunata riki haypaykullasqaku manam ñuqallaytaq tapuwarakuchu y ñuqachiki chay puchunpi kachkani rikaw kay 27% chayna mana tapusqakunapi kisay hamtapas mana tapusurankichu y chay ukupipis kachkanki kisay rikaw bueno sichun kaynata niskanku sutin kachkan kay tawa waranqa isqunchunqa pichqan waranja runakuna tupusqa hinatinqa riki más o menos creynapaq hina rikaw wakinñatami tupuykamunku simplemente al cálculo rikaw wakiqkunapa tupusqankunata tupanaykachispanku rikaw pero kay redes riki runan tupurusqaku riki wawqillaykuna panichallaykuna hinaspa niskanku rikaw
kayna runakuna tarikuchkanku sasachakuypi kay económicamente nisqanpi rikaw kay calidad de vida bienestar nisqanta mana haypayta atillachkankuchu rikaw haykataq a ver haykataq chay llapan tupusqamanta iskay pachak nishkaranchik tawa pachakmi yaqa pichqa pachak waranqa runakunata tupusqaku rikaw y chay pichqa pachak waranqa runakunamanta iskay pachak iskay chunka kimsan waranqa ayakuchanukuna wawqillaykuna pallaykuna tarikullachkanku wakchayasqa wakchay mana qullqiyuq mana imayuq apenas kachkanku mikuymantapas pachankumantapas mana chay servicios básicos nisqankunatapas allaqa haypaykullachkankuchu kaypiqa cifras exactas riki wawqillaykuna panchallaykuna y chaypas ña INEI nisqanpa makinpiña kachkan paykunapas chay tuputa taykullanku rikaw entonces niwachkanchik rikaw ya casi la mitad wawqillaykuna casi la mitad runakuna kay Ayacucho llaqtapi kachkanchik wakcha y chunkamanta nispa chunkamanta wawqillaykuna pallaykuna sapa chunkamantas hanchis mana ni la mitad paso sino más wawqillaykuna pallaykuna sapa chunka runamantas kimsa challa qullqichayu kapuqniyu sapa chunkamantas hanchis wakcha wawqillaykuna pallaykuna utaq wakchayachkankutaq rikaw wakchayachkankutaq chaynata nimullawachkanchik kay tupu wawqillaykuna panchallaykuna entonces kay 2023, 2024 chay tupu riki kachkan kay hinaptin incluso kay 2024 pi yapachakuyku wawqillaykuna huk puntucha riki huk puntucha 42.8% karqa y chaymanta subieronña 42.9% nisqanman rikaw incluso riki 43 manña nisunchik rikaw 43 manña subieron claro bueno 42.9% en casca cifranta Pantacha Sánchez 2023 2024 periki 43% redondeado wawqillaykuna pallaykuna entonces mana wakchaya y minus yachkanchu rikaw chaynallataq riki suqta sapa chunkamanta wawqillaykuna pallaykuna kachkanku chay disminución de efectivo dinero nisqarayki mana qullqin kachkanchu rikaw sapa chunkamanta suqtapa hanchispi exactamente naykusqaqa o chay redondeo nispa ninku chayta rurasqaqa rikaw chayñata niwachkanchik rikaw kaypi mas tupukuna kaspaqa chay consumo de hogares y pobreza monetaria chaytapas tupuykusqakuta wawqillaykuna panchallaykuna y justo chayta riki hawarinchik chayñata riki tupuykusqakutaq análisis sobre calidad de servicios o acceso y calidad de servicios nisqanta rikaw o chaypi riki hawarichawanchik kay salud, educación, vivienda chaymanta rikaw liwchum chay salud nisqanman yaykuchkanchik chay educación nisqanta liwchu warmakunapas estudiachkanku icha mana qullqi kaptinchu mana estudiayta atichkanku chaynataq wasiyuq liwchu kachkanku icha yachapakuyllachu icha alquilasqapichu icha purinchu atisqankupi anki mana kay ñuqanchik lawkunapiqa kanchu riki chay huk law runakuna hina rikaw kanmi chay purinlla kaq runakuna rikaw huk law runakunaqa ari kan paykuna riki kay España lawpi principalmente y huk lawkunapipas kan rikaw y paykuna purispalla karpakunata churakuykunku hinaspa chayllapi puñunku tiempo kachkanku hinaspaqa pasakunku huk lawmanña chayna purikunku rikaw qhawaq tukuspanku kartakunata leq tukuspanku chayna rikaw ayllu purikunku paykuna rikaw mana chaynakunaqa kay ñuqanchik ukupiq kanchu si bien es cierto chakrapi rikaw llaqtamanta lluqsinku altu lawkunaman hatusyaq pero kutiykunkumik manamik purikuypi sino chay hatusyaykunku temporada kay cosechapi hatusyaykunku o chaymantañata riki tukuruspañata hatusyaykunqaku
uywakuna michinankupañata rikao. Entonces chay harike manam purinkichu kaychu, sino maymi hatushanallankipi hatushanki, kuterinki llaqtaman kuterinki chaynallami kao temporadas, chay temporadas mana chay purinkichu kaychu riko awqillaykuna pallaykuna. Y chaynakunalla kay ñuqanchikpayqa rikao, mientras suklawkunapi ari kanmi riki chayna purikuqkuna riki paykuna ishaq mana wasiyuq, mana llaqtayuq, chayna purikusqallankupi rikao kanku. Entonces chayna runakunapas kasqama, seguramente sichum qam cristiano kanki, cristiana kanki, católico kaspapas quizá Biblia chuyaqillaqata leerqanki, chay Antiguo Testamentopi leerinkichik ñawinchankichik riki kachkanriki runakuna, michispanku chayman wakman puriqta Abrahammanta qallaykuspa, Abraham, Isaac, Jacob paykuna riki purinlla karqaku riki mana hurma llaqtan wasin karqachu rikaw karpakunallapi, chayta leerinkichik rikaw. Mientras chay namantama chay Éxodo nisqanmanta chay Moisés pusaruspan riki Josué yaykusqankumanta llaqtayarqaku chaypiqa ya takyarqakuña riki huk hawaqllapiña rikaw llaqtayaspanku. Entonces chaynakunapas kanmi riki runakuna rikao. Bien, entonces, pero chay antiguo rikao, kay Perú suyupipas qawasun chinapiqa pues punta abuelokuna riki puriqkus niqku miki bien chaykunataqa manaña rikunchikñachu riki kay ni incakunapa timpunmanta ni coloniapi ni kunan timpukunapipas. Bien, datos wawqillaykuna kalla kutisunchik kay naman kay tupuman hinaspa qhawarisunchik wawqillaykuna panchallaykuna. Chaynataq paykuna nin riki chay wakchayataqa manam ñuqaykuqa tupuniku pantalonninpi utaq riki wayqallamanta qhawaykuspachu, o sea kaypi nisqa bolsilluchanta mistirimaypi rika manam chay bolsillunpi qullqin kasqan mana qullqin kasqan tupuyllapichu, sino ñuqaykuqa qhawariniku riki wakiqkunatapas nispa rikao. Por ejemplo, servicios públicos chaykuna kanchu, infraestructura adecuada chaykunan kanchu, chay oportunidades chaykunan kanchu, imapaqta chay oportunidades para el progreso, para el desarrollo nispa rikao mistikunapi churaykamunku y chaykunatas qhawarinku riki chay tupunankupaq. Entonces kayqa riki mana qullqiki kasqan mana qullqiki kasqan qhawayllachu chaynapi chiki chay niwachkanchik riki sapa chunkamanta riki qanchis wakcha runa rikao, anki wasiki kan hinaptinpas kisay kalaminallawan racialla rikao huk iskayllapa riki runakunapa kan wasin material noble sumaq rurasqa chay servicios básicos nisqanniyuq riki yakuyuq, luzniyuq, telefonuyuq, internetniyuq chayniyuqkuna kachkanmi hina kay Huamanga llaqtapipas wasikuna riki ni luzninpas kanchu vicinumanta prestakuspalla, ni yakunkupas kanchu vicinumanta tumapakuspalla, a pesar wasi kachkan lote sapaq kachkaspapas rikao y wasi kaytaq kan pero mana sumaq rurasqachu, mana internet, chay televisión, chaykuna serviciokuna kanchu chaynata nisqanku riki qhawarinku kaykunata riki chay tupunankupaq wawqichalyaykuna panchallaykuna. Entonces kay tupus riki hamun desde 2010 manta pacha hasta 2024 paykuna watan tupuchkanku rikao. Entonces kunan watan chay tupusqankutas watamanmi willawachkasunchik chaytaqa ña nichkaykichik ña rikao. Si bien es cierto kay pobreza riki desde chay 2010 watamantaqa kunankamaqa minusyachaykunsi, suqtachunka kimsan runakuna chayna tupumantas yaqa kimsa chunkallaman minusyarusqa chay wakchayay, pero kay 2023 manta kay 2024 man kay mama Boluartewan ñataq wakchayay mirachkan kay tayta wayki uskurimawan wakchayay mirachkanta rikao. Chaqa huk tuputa miraron nichkanchik rikao. A ver kay teléfono chay funcionakullachka, a ver un ratito.
bien wawqiykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi mana riqsisqa runa piaqayakamunchkan huk número numeronchikta bien entonces kay tuputariki sigisunchik hawayta riki wawqiykuna panichallaykuna a ver chaynata niwachkanchik kay sistema o de salud nisqantapas qhawarinkutaqsa cobertura de seguro integral de salud liwchapaq chukachkan imaynata. Si bien es cierto, yaja llapan ser una cona casi 90% nisqan sapa chunkamantas isqun seguro canco pero kachkanraq riki yaja sapa chunkamanta hukuruna kachkanraq mana seguro. Entonces chayta pachakninpi nisunchik napianqa yaja chunkaruna kachkan mana seguruyuqraq riki wawqillaykuna panchallaykuna mana mayqinpis kanchu ni salud ni SIS ni huk clase segurokunapas a veces kantaqa mas seguros privados nisqankunapas rikaw y chaykunatas mana kanchu rikaw chaynata kaypi riki kay tuputa haywaykamullawanchik wawqillaykuna panchallaykuna kay estudio ruraqkuna mari wawqillaykuna panchallaykuna y kaymanta masta puririspanchik ñariki kay tayta gobernador regional Wilfredo Oscorima nirqa riki chay audiencia pública descentralizada nisqanpi kay Ayacuchopiqa wakchayay minuciarunmi kimsa chunka hanchismanta kimsa chunka iskayninkama nispa y chaymi riki kachkan kay gobierno regional patupun riki pero kaypi kay willakuyman hinaqa más bien si yapakurun wawqillaykuna pallaykuna mana kimsa chunka hanchismanta kimsa chunka iskaymanchu rikaw o quizá pay yaykusqanmanta desde 2022 kunankama riki chaynatapas minuciarachirqa pero chay tupukunaqa kay gobierno regional rurasqanqa mana krinapaq hinachu imaynanpi porque imakunataya chay utilizarqaku chay tupunankupaq rikaw porque kay estudio ruwasqanku minaqa llapachanta hawarisqaku rikaw ñawinchasqanchikmi hina pasado nivel estudios salud acceso calidad de vida chay llapankunata riki hawarisqaku rikaw entonces chayna wawqichallaykuna panchallaykuna kay tayta Oscorima a veces llullakuanchik rikaw incluso kay wakiq programakunapiqa o kayna plataformakunapiqa nisqanku rikaw tayta Oscorima kay wakchayayta hawari chay Rolex mama buluartiman prestayllapi hamqa ocupakuchkanki nispa rikaw si bien es cierto que Ayacuchopi manaya kanchu rikaw empresas ña nirqanchik ña chayta pasaq programakunapi comentaspanchik manaya kanchu empresas manaya kanchu chay hatun empresakuna fabricakunaya kanmi riki chay taxanpiqa huk iskayllapa riki por ejemplo empresa transporte kan por ejemplo terminalkuna kan kimsa qhawaqpi rikaw kay Limaman riqa o ikulawkunaman lluqsiq kay Libertadores chaynata riki kay Uraylawkunaman riqa kay avenida Cusco nisqanpi y chaynata Huantalawan Yunkalawkunaman riqa kachkanta rikaw kay napi rikaw Andes Avelino Cáceres nisqanpi pero chayqa riki huk llamkayllamiki chayllamantachum ñuqaqa rimachkani si bien es cierto kan bodegas tiendas más que nada chaykunaqa casi ayllu puralla o kikinku purallam llamkanku rikaw wakiqkunallapim contratanku llamkapakuqkunataqa restaurantekuna si bien es cierto restaurantekuna trabajaqta riki contratan cocinero mozas chaynakunata pero manam chay hatun restaurantekunapas kanchu achkasuqa riki yaqa yupasqa hinallam riki wawqillaykuna pallaykuna pero mana chayllamantachu riki ñuqa qhawarishkani sino huklawkunapiqa kanmi riki fábricas tukuy rikchaq fabricakuna hatun fabricakuna chayñataq riki kantaq riki parques industriales nisqankuna ari kay parque industriales kay Huamangapi manaña esperaq unay wataña kay Magdalenallapiraqmi kananqa karqa parque industrialqa chaymantaqa mana riki pipas animakunchu atipanchu naspaqa mullipatapiña kanqa nirqaku chaypipas llaqtayarunña juntarunña porque Magdalenapas igual juntaronña manaña kanñachu campupas mullipatapas juntaronña kunanqa tambillu lawtaña hawapayachkanku akpiñam
kanja chay parque industrial nispanko arejo kanin chakrakunata chawapayachkanku rikaw pero hayk'api kanqapas manapas rikuwawqllaykuna pallaykuna pero mayna allinraq kanman chaykuna ruray rikaw fábrica de zapatos. Si bien es cierto, carpintería can, pero ya ayllu purallami que manam hatun fábrica con nacho, ricao. Y chañata, a ver, nisunchik, a ver, ima kunata más caipi, kachkan, ricao, por ejemplo, mercado con a caita can, pero chay que como kikinku paja lamka pachakon, como manami que chay que sueldo yucho ricao, si no es autoempleo ricao. Ranticón que can, mana ranticón que van a cangacha, a veces chique joljeta hay panco, hasta más tapas o menos tapas, pero es autoempleo ricao, deja manami que sueldo yucho, chay sueldo yuch manta, chay ya pa seguro, chay completo caiman tamrimach canjeja, entonces chay con atjawales manam que ayacuchupi ancha cancho, por ejemplo, tienda pillam capacón que manami que contrato yucho ricao, simplemente choraigo son, que lam capacorón, que ni beneficio socialis con allá pas cancho, entonces ima manda rimach canjeja ricao. Entonces alinta kai tupujkunari que ni kamala bien saji kusunchi kai rima ikunata porque chaya prima kusuna tenga rikuak rima ikunamri que jiparón chaya tariko aujiraikona pallaikona kai segundo acho presidente de salud país que mana que requisituta cumplincho aujiraikona pallaikona kai e salud ocupi llam kapakunampa mana cumplichkas pampaja llam kapakuchkasja Aujllaykuna pallaykuna hatun institución ocupe municipio chikunapeja tajriki kayna llaqtanchikunapeja intervenichkan diferentes instancias hasta contraloría parika contraloría pues nichkan rika maytaja requisitukuna kaykuna wakuna hasta simple papel manto constancia chakuna llamanta Contraloría tokpipayachkan ayka municipio kunata igual institución kunata wawqillaykunata pallaykuna pero kay gobiernopi llamkaqkunaqa porque kay salud director de salud o presidente de salud que kikin gobierno manta wawqillaykuna pallaykuna dependen. Incluso ninkoriki kay segundo achotas kikin mama boluarte chorasqa imaynampi chay operaqnin werajuchapa riqsinakusqan si kasqina tenserik ya paytay churayka pullaw gratismik operarqayki llamkachipullawaya nispa nikonman kasqa chayna llamkachisqalla mana ni experiencia laboral kancha sanchinariki llamkapakunapaq experiencia laboral nisqanta mañakun rikaw hayka watata llamkapakuran a veces mínimo churankuriki huk watata o kay responsabilidad nisqankunapaq bien chay apoyo asistente nisqankunapaq que hasta mana experiencia kunatapas chay experiencia apinanpaq churanku rikaw estudiantes egresados o chaynakunata rikaw incluso practicantes mientras kay jefatura kunapaq rikaw mínimo 1 año hasta 3 años rikaw kimsawata y kayna hatun cargo kunapaqa incluso experiencia kuna kanan más riqriki wawqillaykuna panchallaykuna pero kay wiraqucha mana habilitasqachu incluso como médico incluso ni médico pasñachu kasqaqa porque chay saludpi jefe kanapaqa tituluyki kanan rikaw título y bien estudiasqa titulunqa kaytaqa kasqa pero imataq pasaron chay mana allin rurasqanpi paita sancionaron, o sea, castigaron hina médico más inconalla, chay colegio de médicos del Perú nisqan periki chay colegiaturanta borrarapuyanko mana riki paita chiqnispacho sino mana allin rurasqanmanta riku awqillaykuna panchallaykuna ya chay tariki kay contraloría haypayta hayparullasqama paykunapa informenma kay enaspanisqan riki presidente ejecutivo de seguro social salud más reconocido como salud chay riki mana cumplinchu kay requisitukunata kay cargo apananpaq manata habilitasqachu como médico por lo tanto kaynakunata llamkachikun kay mama gobierno awqillaykuna pallaykuna kaynamantaqa tayta Castillo hinaraq presidente kaptin kaynakuna pasakuptinqa manata imataña nichkanmankuqa hasta congreso pues vaca imachkanmaña mana
runankunata kaynakunata llamkachikun nisparika ministrunkunallatapas tukuytataq niqkuqa punta vidankunata qhawaspa ni siquiera cargumantapaschu pero kayqa wiraquchaq llamkachkanñamiki chay llamkapakuspan chay requisitunkunamanta kaytaqa willallawachkanchik riku awqillaykuna pani challaykuna hinaspataq riki nin pay presentakusqasa kan experiencia nispan pero mana kanchu documento de sustento. O sea, mana simillawanchu riki ari otaq riki chay papel qillqaykunqa riki kachkanmi experiencia nispay riki pero mana chayllachu kanan riki constancias kanan diplomas kanan riki contratas ima documentopas kanan y chayta riki qhawachinayku awqillaykuna pallaykuna ñuqapas chay instituciones públicas privadas kuna llamkapaku kani chay curriculumkunata mañaspayki riki llapantam riki churaykullanki kaymi requisito nispayki o kaymi documentoykuna nispayki rikawinapikmi chayta qhawaspanku ari allinmi cumplisqa manam nispa ninku riku awqillaykuna pani challaykuna. Entonces, que experiencia laboral, tanto sector público, tanto privado, chay periki mana kashacho rikao, incluso requisito mínimo que hay director kanapaga kasha pichha wata wawqillaykuna pallaykuna pichha wata, pero kayta kachkansa kimsa wata pichha killan chunka ugniyuq puncho maypi chay llamkapakur iskay watara faltaron, ya ves. Entonces, seguramente, jefatura con una kimsa batalla mañanco, pero como son cargos importantes, es salud de Umaya, presidente a nivel de salud, a nivel a nivel que hay, pero suyupia para que Uma, o que llegó para llegar, incluso que Wamangap es salud, directora Paps Umangraj, que hubiera jucha segundo, a Chojarik a nivel nacional, Ricao. Entonces, hay una dirección con una pajarí que más experiencia con Ricao. Mínimo 5 años nispa nichkanku ima nichkan yakay mama boluarte chaykunata qhawarispa uchayri kasuchkanpas nallallam kay nispachiki porque mana chayqa ñachiki manan cumplisqachu hurquykusunchik ya nispa ña rimachkanmaña kayna denunciakunatama boluartaq ni kasunpaschu llullam chayqa llanqam chayqa nispa riki hasta imapas problema kanja nishuta incluso prensa hina kikinkupa prensanku chay prensa mermelera chay riman hina tiñam chayra cuenta tukunqaku hinaspa hurqunqaku rikao incluso inhabilitasqa kachkan como médico awqillaykuna panchallaykuna puntata habilitasqa kasqa incluso chayllatas fotochata tomaykusqa hinaspan si chayllata presentakuykusqa kaqay habilitasqam kachkani nispa pero en realidad manañas habilitasqañachu awqillaykuna panchallaykuna está suspendido su colegiatura en Colegio Médico del Perú nispa riki pública y garamunku marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari chayñata riki Lima punupi kaqkuna Limaman illayta munachkanku yapatawan toma de Lima nisqanta pero manan chay hatun tomatañachu simplemente movilización nisqanta rachkanku por fiestas patrias 27, 28, 29 de julio ña hayanakuchkankuña wawqillaykuna pallaykuna chay kimsa punchawta Limapi purikunankupaq riki paykunaqa nichkan ñuqaykuqa manan pisipanikuchu ñuqaykuqa hinallaraqmi luchachkaniku wakiqkunachiki qunqakurunkichik puñurunkichikpas deqakurunkichikpas nispa chaysi riki paykuna ña tiantianakuchkankuña wawqillaykuna pallaykuna kay suyukunawan Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua incluso ni Ayacucho ni Apurímac chay listapejka ni Huancavelicapas y norte lawkunawan hasta Bagña solamente kay Cuscomanta Urayllama Arequipantin, Tacnantin, Moqueguantin y Pununtin paykunas organizakuchkanku kay región macro sur nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay hatun movilización chaypas riki kay chunka taway junio killapi tiantianakuykunqaku chaypis dirigentekuna riki huñunakuykuspanku tiantianakunqaku allinmi ruwasun umanam nispapas riki wawqillaykuna pani challaykuna chayñata riki chaynallataq wawqillaykuna panchallaykuna kaypi riki kay IDL nisqan riki instancia kay chayñata riki comunicación paykuna ruranku riki paykuna ukupi kachkan periodistakuna incluso chay denuncianku riki kay
gobierno pa mana allin rurasqankunatapas bien paykuna riki denunciachkanku kay Willax nisqantu awqillaykuna panchallaykuna kay domingo punchawtas kay Willaxpi wawqillaykuna pallaykuna kay qaynin pachalla kay pasaq punchallapa paykuna imata ruraron mana ni domingutachu sino lunista pampachay lunista ñuqaqa sabadota primero kasqantu yasqani entonces qayna punchaw lunista wawqillaykuna pallaykuna kay programa Willax nisqanpis huk reportajita riki churaykamullanku Agencia Peruana de Cooperación Internacional APSIPATA y malexisqa chay ley APSI rigaw chaymanta rigaw rimarispa wawqillaykuna pallaykuna naspa chaypi nin riki kay IDLta multaykun con 34,000 soles ñam riki chayta multaron ña kay mana allinta chay qullqita rurasqankuman si bien cierto kay IDL ONG chaskin riki qullqita huklawkunamanta chay financiamiento nisqanwan hinaspa riki chay llamkayninkuta ruranku chay defensa legal nisqanta iskayta paykuna ruranku primero defensa legal nisqanta chayñataq riki rurankuta riki kay periodismo nisqantapas rikaw chay iskayta paykuna llamkanku paykunapa chay como ONG chay iskay llamkayninku porque paykunapa kan radionku y kayna periodiconkupas kantaq rikaw y chaypi paykuna ocupakunku pero chaymantam justo kay Willax riki nichkan ñam APSIqa multaron ña kay IDLta kay 34,000 soles wan nispa riki niqaramusqa chay qullqita yanqachasqankumanta nispa rikaw entonces chaynakunata publicamos chaymi riki kaypi kay pronunciamientota hurquykaramun kay IDL hinaspa riki nin manam chayqa chiqapchu nispa rikaw si bien cierto agosto noviembre APSI riki fiscalizacionta rurarqa porque chay fiscalizaciontaqa permanentemente rurachkanku riki kay institucionkunaka ONGkunata yachasqanchina kay ley APSI kachkanña pero mana chay ley APSIwanchu porque haynawataq mana karqaraqchu rikaw hinaspa riki paykuna tariki qawarishqaku si bien es cierto paykuna riki chay qullqinkuta riki aypusqaku chay Comisión de Derechos Humanos chayman wakiqkunaman riki imapaq astawanqa riki paykunapas chay qullqiwan yanapachikunankupas rikaw qullqichankuta riki siempre yanapachinakunku rikaw apoyanakunku y justamente kay Comiset pa mana riki seguramente proyecto kanchu nati riki $10,000 qusqa riki qullqita quytaqa pero kaypiqa nariki multa nichkama chay uranman risunchik rikaw chaypi riki si bien es cierto IDL riki chay fiscalizacionta qhawarin hinaspan riki documentokunata lliw qun riki hinaptin chay APSI imata rurasqa kay 23 de mayo 2025 o sea kay pasaq punchawkunallapi ninman kasqa riki kay IDL infracción tariki ruraron o sea chay qullqita mana kuyuchinanchu chay tariki yachasqanchina riki hukman destinasqa kachkaptinqa huk lawman aparunki qullqita hinaptinqa chayqa riki malversación fondos misotin riki y chaytam ruraron nispa nichkanku riki chayñata nichkan 20 de marzo kay 2025 chaypi riki kay APSI chay proceso administrativo nisqanta ruranman karqa rikaw chaynata nichkan rikaw kaypi kay informe periodístico rikaw chay programa Willax nisqanpi chikaw entonces chaymanta imatawan nichkanchik kaypi tukupa chaykunanchikpaq por lo tanto kaypi nichkan kaypi descarganku riki prácticamente hinaspa nichkanku a ver conclusión tamas kaykullachkanchik o sea kay informe periodístico chayta riki qhawarishkanchik hinaspa chaypi nichkan riki kay último partipi kay viernes 30 de mayo 2025 nisqanta APSI solicitasqa nulidad de informe nisqanta rikaw chay proceso administrativo ta mana kasuyta munaspan nin rikaw pero kaypi nichkan riki chay
Willax llullakuron manas apseja multancho y deletaj porque kay pinishanchi pinate multan mankasja kay taruan mankasja nispa ñawin chachkanchi pero manas multas hacho aujilaykuna panchalaykuna mana taxi cancho ni ima chay observación cuestionamiento presupuesto un comanda ni tajriki chay juljita chay comisetman juzgan tapas manas ima tapas nishacho entonces may mantaya kay informeta kay Willax jorgo karamorapas chaymantam kay kunan kay Instituto de Defensa Legal nishanariki kay comunicado ta jorgo kay kama a veces chay nayarika anga chayta munaspa jariki anga kunamps anga chanakun kurikao bien wawjillaykuna pallaykuna aclaraykunchik kay idelepa chaqchurimos jantariki chay Willax chay publicaciontas ama creenkichikchu chayqa llullas wawqillaykuna panchallaykuna chayñatariki niwachkanchikta riki kay aeropuerto Jorge Chávez ñariki arikuykuña kay domingo punchao tarikao ñariki domingo punchao hayna punchao lunes kunanja martes ñariki prácticamente rikao martes punchao viña kachkanchik ratuchari punchaokuna paqarinqa miércoles ña mama entonces kay niwachkanchik ria kay aeropuerto pe Hallakuykur hariki bombos platillos nisqan wariki sumas tarikao musuq aeropuerto kayna wakna kayna carroyuqkunaraq nispa rikao chay buses transporte público chayniyuqkunaraq achka chay avionkunapa tiyanan runakunapas achka jawka chaypiqa kaylaw puaklawman purikachanqaku tukuyta incluso multankunapas kanankarqa rikao media hora chayllam kanayqa mas avionman qispistin chaynata avionmanta bajastin ahí mismo ripukustin pero mana chaykuna cumplikuchkanchu awqillaykuna panchallaykuna domingomanta puni hayna punchaw kunan punchaw sasachakuy kachkan ñas chunka pusaqniyuq avionkunaña pawakunankuta samaron o sea, retraso o cancelación de vuelo nispa niskanku awqillaykuna panchallaykuna y chaypis perjudicasqa kachkanku iskay waranqa pichqa pachak pasajerokuna imaynanpi primera observación nirqanchik manas combustible haypanchu chay avionkunapa manachu chayta hawarqaku imaynataq chayta apurayman solucionanmanku rikao kachkanchik chay combustible antikuqkunaqa aunque sea chay tanque kanmek especial tanque kuna chay combustible apana aunque sea chay nintinkunapas chay ukuman yaykuspariki chay avionkunaman tallichunku mientras chay cisternakuna o chay wakiqkuna chay habilitación nisqan ruwanankukama hay solución pero como siempre kan burocracia informeras kayraq wakraq man apurado solucionachkankuchu riku awqillaykuna pallaykuna chaymi kay Lima Aeroport Partners más veces como LAP y chayñeta socio principal Frankport AG porque chay institución wan kuskanchakuykuspa riki chay empresawan nisun chay kuskanchakuykuspa kay musuq terminal nisqanta riki ruraykullanku rikao y chayna kachkamana chayllachu sino hasta malitakunapas wawqillaykuna pallaykuna chay malitakuna tariki kunanqa hawachkanku ukun tariki chaytan sutin escaneo manachu runa unquptinpas chay rayos X-ta hurqurusunki naspaqa riki ukuykita hawarunqa naspa ninqa kayniki muwaqniki mal kachkasqa nispa o ecografía nisqantapas chaypiriki higadoykim o chunchulniki o iksaykim kayna wakna kachkasqa nispa nisunki anchayna kunan rikan malitakuna hawaqpas rikaw naspa chaypiriki armapas rinanmanta imakunapas mana allinkuna rinanmanta qullqipas pakasqapas rinman chay joyería nisqankuna o droga imakunapas richkanmanpa rikay pakasqakuna chaykuna hawaqsi mana sumaqtachu funcionan wawqillaykuna pallaykuna no cuenta con todos los equipos operativos para escaneo de maletas nispa churaykamullanku entonces chaykuna saschakuy kachkan pasajerokunata ña iskay waranqata ña perjudicaronku pajarinqa ariki kimsa waranqa imaman hayparonqa pasajeros perjudicados wawqillaykuna pallaykuna ¿qué tal? Aeropuerto maqtachatam alabakuchkarqa kay aeropuerto anqa kunan hallakuyku riki problema kunawan problema de escaneo de equipaje principalmente chayta riki hawarichkarqanchik y mana chayllachu sino
niskarjanchi combustible nisqantapas mana ariki chay avionkunaman juntachinankupaq suficientitachu chaypi kachinku rikaw imaynanpi chay pisichkan porque ña chay punta aeropuertopi yacharqakuchiki hayka combustible tallinankutapas rikaw hayka combustible tallinku entonces chaykunallata chiki trasladaykunmankuqa rikaw ichachum chay avionkuna juntay hamukuqpas hinaspanku riki hinalla kutirikuqkupas mana juntachikuspalla rikaw y kay musuq aeropuerto mañataq wakpiq musuq aeropuerto moderno ñamika wakpina tallikusunchik nispachu hamunkupas imaynaya chay pero ahí está todos los problemas wawqillaykunaqa en tema de escaneo de equipajes mana chayllachu kachkan riki sasachakuyqa mana kanchu peatonal wawqillaykunaqa carro yaykunallampaqraq chaysi kay peatonaltaqa ruranqaku kay 2028 watapaqña o sea rurachkanku ruraytaq tupuchkanku kaychanta rinqa wakchanta rinqa chayta qhawachkanku siempre rikaw pero kunanqa mastaq solucionay kay asuntukuna solucionaypichik ocupakuchkanku si bien es cierto chaka kachkan kay rimaq mayuta chimpaspa pero carrullapaq rikaw quizá chay patachanta runakuna richkanpas pero mana especial peatonalchu rikaw qunqayta carruwanpas chukarunanmanta aparunanmanta chay cuidawan seguramente wakiqa chakillawan rimunaqkunaq chimpanqaku rikaw pero wakiqkunañataq riki munanku chakillawan purikuyta mana ni taxitapas ni bus nada rikaw chay ama runa paqway purinanpaq bus nisqanta churaykunku rikaw chay busta riki kay law cuadra wak cuadra suyaykuspanku hasta ukukama yaykunankupaq o yaykuruspapas lluqsimunankupaq pero wakiq pasajerokuna riki chakichawan purikuyta munanku rikaw entonces paykunapaq si kanqa chakichawan purikuy munaqkunapaq kay 2028 para entonces haykawataq kimsa wata riki mana kanqachu peatonal chay peatonal riki ancho rikaw hasta maletaykitapas chutakuykuspa riki iskay kimsa waqta churanakuykuspa kayla wakla purichakunki rika chay peatonalkunaqa riki campumi kay Huamangapi kay 28 de julio o asamblea chay peatonal kachka mana carro purinchu calle amplio runapa purinallan entonces chaynakuna riki faltachkanraq chaykunata chayraq habilitanqaku nishkanriki wawqillaykuna panchalaykuna chayniyata riki kay mama Ashley tariki yachasqanchik hinariki chinkarachinku imatay chay ruwarunkupas ñuqa willamurqayki nirqaykichik seguramente avionetancha chay prueba nisqanman yayku imarqa porque mana riki chay vuelonkuna según willakamusqankuman hina mana preparasqachu porque mana chaykunata qhawachikamuchkunkuchu kunan rikaw vuelo privado hina kanman karqa rikaw imaynay chay karqa pero nichkarqanchiktaq kachkansi riki chay científicokuna ateysapakuna riki rurachkanku chay portales nisqankunata y chaymanchu chukaruspan riki chay avión tuqyarurqa o imaynanpitaq chay tuqyarunman karqa chay avión icha chay pisquchakunawan chukaruspachu a veces chaypis pasakumi motorninman yaykurun pisquchakuna naspaqa tuqyachinmi avionta rikaw chay molinuchan riki o chay aspas chay hélice nisqan riki atorakurunpas a veces ninqa chaykunawanchu mana yachakunchu kunankama yachakunchu pero pedazotas eso seqa tarirunku wawqillaykuna pallaykuna achka qhawaqkunapi rikaw pedazollata avionpata mana ni kay mama Ashleypatachu solamente avionllata rikaw atensichum chay avión pedazo hinaptinqa quizá chay runantinpas riki pedazopas karqa rikaw ichachum paracaidistawan pawakamuspan escaparullarqapas lamarquchaman tiyaykuspan riki chaypi chinkaron wañu imarunpas mana yachakunchu prácticamente wawqillaykuna pallayku mama Ashleymanta chay ayllukuna nichkan riki hinalla maskaysiwayku amaya qunqaraysiwaykuchu nispa mañakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna solamente Marina de Guerra del Perú chayñata riki kay Fuerza Aérea del Perú paykuna riki nichkanku hinallam llamkachkaniku maskachkaniku ñam achka chataña tariruniku pedazuchankunata chay avionetapata incluso lamar hucha ukupis chay punta chay pedazo tarisqan chay cercankunapi chay robot submarino no tripulado más resisqa como ROP
chaywansi maskachkanku chaynata vehículos submarinos autónomos nisqankunawansi lamar hucha ukutapas maskachkanku manaña altullantañachu puntata qallarinanpaq altullantarik helicópterokuna dronkunawan maskarqaku rikaw y mana chaywan tarinkuñachu chaykunan nimachkanchik Marina de Guerra del Perú paykunas llamkachkanku riki coordinación del BAP-CIMIN nisqanwan chayataq riki patrulleros guardacostas personal servicio de salvataje paykunapiwan riki maskachkanku chay robot submarino nisqanwan vehículos submarinos autónomos nisqankunawan chay lamar huchataña riki pedazo tarika ela o aklao tariki maskachkanku awqillaykuna panchallaykuna solamente chay lamar huchapi tarironku huk pedazota chay avionetapa tarikaw ña riki fiscaliapas tajuillakuchkanña chay documentokunata librokunata riki chay avión mantenimiento yuchukarqa manachu haykapita allichachirqaku tukuy chaykunata riki fiscaliapas tajuichakuchkanña rikaw sancionana kaptinqa sancionanan rikaw y kunankama mana tarichkankuchu awqillaykuna pallaykuna yaqa iskay semanaña prácticamente ña iskay semanaña riki chay panchallanchik chay asli chinka kusqan rikaw pero mana chinkakunqa riki yanqapichu sino chay avionetan chinkarusqanpi riki chay avionetanpatapas pedazollata tarichkanku chaypi wakpi más rimari kay programallanchispa awqillaykuna pallan más rimari uranchikpas apurawllami illachkan kay política nisqanmanta rimari sunchik ashlampi porque ashlampi rimachkanchik porque achka suwillakuykuna kasqanrayku rikaw kay elecciones generales nisqanmanta rimaptinchik kay iskay partidokuna riki chiqninakurun paqwaychata kay partido de Renovación Popular de Tayta Rafael López Aliaga y Avanza País chay iskayninsi sikupi kachkanku manas qhawanakuytapas atinkuchu wawqillaykuna pallaykuna chay ninchik riki conflicto nispa rikaw o disputa conflicto chaysi kachkan kay partido ukupi naspaqa riki mana paykuna hukllawakunqakuchu mana chay alianza nisqankunata ruwanqakuchu rikaw a pesar de que renovación chay avanzapaqa riki hasta congrestankunapas kachkanmi chay avanzamanta rimaspanchik avanza país chay puntaman tanqaqa riki chay Hernando de Soto nisqanmi kaw paymiki chaypi candidato karqa kay candidatoykuna kaqaya candidatos de lujo nispa riki chay mama Patricia Chirinosmanta qallaykuspa waqiqkunatapas promocionarqa pero chaykuna kunanqa pinqayman kay Perú suyunchikta churaron rikaw incluso alabachkan hinallaraqmi allintam llamkachaykullanku Perú llaqtanchikpaq nispan chay Hernando Sotoqa pero chay Hernando de Soto ruwaron huk sapaq partidunta riki progresemos nisqanta Avanza País manta qarquronku hinatin payqa partido progresemos taña kichakuron y chaypipas peleokaron y chaymantapas ancho rikunña chay Hernando de Soto yanqañan chay wiraquchaq porque paytamiki maqtachata alabarqaku kay natayna riki kay tayta Alfonso López Chautayna rikaw Alfonso López Chau kunan imaynataq kachkan a ver diferentes principalmente prensa limeña chay prensa mermelera chaykunapi imaynatataq rimachkanku kay Alfonso López Chaumanta allin qhari kayna universitario es rector tukuyta riki kay protestaqkuna hamuqtapas riki protegerqa nispakuna rikaw allinllata rimachkanku rikaw payqa allin yachayniyoq porque gobernaspan Perú suyunchik gobernaspan allinta apanqa nispakuna rikaw y chaynatam chay Hernando Sotomantapas rimarqaku payqa maqtachata conferenciakunatapas ruwaq hinatimi llaparuna riki el principal limañukuna principalmente chay clase política derecha y naspataq chay preparasqakuna educacioniyuqkuna rikaw profesionalkuna riki alabakuqku Hernando de Soto presidente aykuruspaq allintam ruranqa Perú ninchik rikaw pero al final qaqaya riki qhiwi kachakuchkan total kunan eso seqa decepcionado kachkan Hernando Sotomanta principalmente chay mana allin congresista chay partido Avanza País nisqankunamanta churasqankumanta riku awqillaykuna pallaykuna toto Avanza País igual que Fujimorismo awqillaykuna pallaykuna chaymi ñuqa rimaspaynin Renovación Popular Avanza País y chay waqiqkuna son fujimoristas camuflados
chaqa llam kaynin hukchalla nispa kunanñataq kay sikunakuchkanku porque elecciones ñami hamuchkan chay perikaw ñuqaqa paytaqa observarqani hawarqani mana allin uyanta kayna uyanta chaymi ñuqaman votaway payqa mana allin runa chay rimananku paya kaykunata ruwachkanku rikaw elección pasaron hinatan abrazanakuytañata hallakuykunqakuqa chayñataq kay Guillermo Bermejo y Antauro Humala paykunapas manas tupanchu principalmente Bermejo rikinin mana ñuqapa pensamiento Antauro Humalawanqa tupanchu ñuqapa jamás allinsum Antauro Humalapaqa yanqa upa pensamiento nispa rikaw pero ña nikichikña kay Bermejo wawqillaykuna pallaykuna es ex CIA wawqillaykuna pallaykuna ex CIA payqa riki chay terruku timpupiqa chaymanta kunankami investigasqa kachkan paytaqa nichkanmi congresopas chay congresista kayninmanta harqusqa kachun porque payqa involucrasqa kachkan chay senderowan nispami en investigación por lo tanto wakiq incluso nichkanku primero payta wischosunchik porque pay inalla participanqa chay mesakunapi o sea chay parlariykunapi congresistakuna riki parlarinku riki gruputa riki armaspanku rikaw entonces chay nichkanku riki paytaqa mana munaspanku manan payqa allinchu investigado por terrorismo terrukuwanqa parlaymanchu nispa payta qipanchachkanku riki pero chay terruku timpu manam imapas haykapas pasarqachu kay wiraquchata ha sido infiltrado ña ni niña y chaynata siempre más aunque chay partidonku quizá uyarispa riki denuncia imamungapas y chayna paykunaqa riki hachachasqaqa rikaw pero chaqa ñawinchana kachun simplemente reportes periodísticos chay watakunapi kaqta kay Bermejo entregaykurqa riq masinkunata kay izquierda kasta riq masinkunata kay fronterapi kay frontera Ecuadorpi entregaykurqa paylla chayarurqa sapachallan ñuqaqa hamuchkani allin maqta llapa peruanukuna wakcha peruanukuna campesino peruanukuna representa nispara rikaw wakchakunaman campesinokunaman chaqrukururqa hinaspa paypaqa mana ni empresario ni ima kasqan kanchu simplemente ima qullqiwanña chay purikuqpas imataya rurakuqpas kunan congresomi yaykuspañami qullqisapa kachkaq rikaw más de 35 soles suelduyuq riki wawqillaykuna pallaykuna chay fechaqa ninku rikaw chay SIAM financiaq hinaptinmi chaywanmi purikuq chaywanmi llaqtakunata riq hinaspa riki ñuqaqa qamkuna campesinos representaqmi kachkani nispan incluso organizaciones paralelas wawqillaykuna pallaykuna a las comunidades campesinas o organizaciones campesinas wawqillaykuna pallaykuna chaymi chay Bermejo riki kunanqa presidente kayta munachkan paypaqa partidonpas ña qhispirunña incluso riki ña preparachkanña riki paymi kanqa alcaldepaq paymi kanqa gobernador regionalpi paymi rinqa como congresista nispa ña churanakuchkankuña porque partido ña allin qhispishqaña kachka Antauropa partidom chayna allin qhispishqañam kaytaq karqa lo que riki poder judicial riki wichqarapullan rikaw ñatin mana partiduyuq quedaron chaynta riki kay mama Keiko Fujimori nichkan riki bueno mana ñuqata munawaptiki chayqa bueno mana ñuqanchik llaqtamanchata ñuqachkanchik sino na partidonkuna partidarionkuna riki chay atisapakuna seguramente anyachkanku amaña mama Keiko riñachu perderonki yapataw incluso encuestakunapas nichkan riki kay hipapi encuestakunapipas kachkanka amaña riñachu ñuqaykuña risaq Juanmanta nispa rimakachanku riki hina kastankunalla hinatin pay nichkan chayna kaptinqa allinchiki ñuqa candidaturayta husaq hukman chay elecciones 2026 paq nispa nichkan rikaw pero parlariykusunraq pitaq chay alianza electoral nisqanpi representanqa mana ñuqata munawaptikichayqa allinmi manam ñuqaqa nisaqchu ñuqapuni risaq nispaqa astawanqa huk allin qarita churaykunkichik chay alianza electoral churaykuptinchik hinatinqa paytachiki yanapana kanqa nispa porque imaynanpi chayta nichkanku porque manan sapasapaq atinqakuchu son 43 partidos políticos votutaqa lliw rakinachakurunqaku nada chanqa rikaw nisunchik a ver pachak solista iskay kimsallaman aypuyku haykanqataqa qullqita chaskichakunqa kimsallaman a ver son más de 30 soles wawqillaykuna pallaykuna pero a ver pachak solista aypuruy pachak runaman pachak runaman huk soldinqa rika ni pasaqipa ni chupitir ni tantapapas haypanchu wawqillaykuna pallaykuna tantapas allin saksyaykuypaqa rika solamente ya
mikuchaykunallaqa ali ni chupitipas aypanchu porque chupitipas chay heladoskunata 2 soles cuestachkan rica igualito pues votukunapas wawqillaykuna palaykuna tanto partido qariki llapa runata rica rakinarunqa wakiq hukninman votan wakiq huknin wakiqpaq mana ña aypaptin mana votuyuqkuna ña kanqaku rica entonces nirqanchikña puntamanta pacha único posibilidad kanga gananankupaq a través de alianza sinatinmi que ña izquierda kasta huk grupukuna ña alianza nisqanta ruwachkankuña justo chay alianza ruraypimi kay López Aliagawan kay o sea, Renovación Popular y Avanza País sikunakuchkanku mana alianza rurayta munankuchu chayñataq mana Bermejo tayta Humalawan mana alianza rurayta munanchu kay Bermejopas igual alianzata ruwachkanta huk partidokunawanpas huk partidokunawanpas ruwachkanta riki yaq pichqaña paykuna alianzata rurarunku mientras antawruñataq riki antawistankunawan riki rurarunña alianzata riki kay JP nisqawan riki Juntos por el Perú nisqawan entonces alianzakuna hamuchkanña riki izquierda Castamanta, Grupo Bermejo y Grupo Antauro y JP. Pero Avanza País Renovación Rurayta munarqaku pero chiqninakurunku mientras kaykuñataq manaraq piwanpas alianzata ruwachkanraqchu rica tinmi chayraq kachkan riki hallqapicha alianzata ruwaykullanqaku rica wawqillaykuna pallaykuna tiempopas cortakamuchka allimanta rica ña juniopi ña julio agosto chay ña inscripción de alianzas nisqanqa hayparamunqaña rica qillqakuyta munaptinkuqa bien wawqillaykuna pallaykuna ña horapas ganaykullawanchikña ya prácticamente 9:08 de la noche arika chkarqaraq achka rimaykuna pero pisirullan ya puncha rica paqarinkuna ña chaynaqa wakiq rimaykunata riki rimallachkasunchik ripukullani pasakullani paqarin punchawkama